Nitakaa asubuhi kiza kitengia, kusubiri aibu yangu kama mlivyozoea. Ina maana mjui imebaki historia. Kati ya watakao futwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi, ni kufanikiwa. Wa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwendwe. Namjua ninayemtumikia, namjua ninayemwimbia, Mfalme wa wafalme, funguo ya maisha yangu. Nilicheka sana mpaka kudiriki kusema namwamini Mungu asiyeona. Niliposema nitajenga majumba yani nilicheka sana. Niliposema nitamiliki magari mkaguna ndoto ya mchana. Mkasema ni ndoto, niache utoto mana haiwezekani. Kumbe yupo msemaji wa mwisho, anaandaa kesho yangu, nisibakie kama jana. Aibu hiyo baba yangu sikiziwi, hata asinisikie. Baba yangu sikipofu, hata asinione. Baba yangu simchoyo, hata asinibariki. Nilipanga mabaya, imekula kwendwe. Wa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Nilipanga nife, imekula kwendwe. Wa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwendwe. Wa zamani si wa sasa, yale yaliyonitesa nayo yamebadilika. Imekula kwendwe. Wa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwendwe. Walizoea kuona na haribikiwa, wakasema sitafanikiwa. Mungu amebadilisha mambo. Pale akili yenu ilipoishia, baba yangu ndo anapoanzia jambo, kufanya jambo. Mtakaa barazani kuniongelea, mabaya kuniombea, ila ng'ambo nitavuka ng'ambo. Kama nikiwete nimetembea, aibu kaniondolea. Mimi sio yule wa jana. Wa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwendwe. Wa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwendwe. Tunaye Baba mwenye uweza, Alfa na Omega, uinua wanyonge toka mavumbini, machoni pa adui. Unayenisikiliza, kipi kinakuliza? Mwambie Yesu, achana na wanadamu wao, hata wakuite tasa. Waseme masikini, waseme uwelewi, matusi yote wamalize, wala usiwajibu. Nyamaza kimya, kisasi si chako wewe. Mambo yatabadilika. Wa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwendwe. Wa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwendwe. Mimi si yule wa jana, namuona Bwana badilika siku na mchana. Imekula kwendwe. Yaliyoshindikana
wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwenu, Imekula kwendwe. Najivunia Yesu mwenye kunipa uwezo. 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 Chini ya mbawa zake tufani ijapovuma. Najivunia Yesu mwenye kunipa uwezo. Ni rafiki wa kweli ajuaye shida zangu. Najivunia Yesu mwenye kunipa uwezo. Najivunia Yesu shujaa simba wa Yuda. Najivunia Yesu mwenye kunipa uwezo. Rafiki Wakati wa zamani sikutambua, sababu nilikuwa gizani. Leo nina sababu ya kutamka, amenipa uwezo. rafiki Wakati wa zamani sikutambua, sababu nilikuwa gizani. Leo nina sababu ya kutamka, amenipa uwezo. Wakati wa zamani nilikuwa kwenye giza. Najivunia Yesu mwenye kunipa uwezo. Yesu akaniita kwa sauti ya upole. Najivunia Yesu mwenye kunipa uwezo. Akanipa ahadi tumaini la uzima. Najivunia Yesu mwenye kunipa uwezo. Najivunia Yesu shujaa simba wa Yuda. Najivunia Yesu mwenye kunipa uwezo. Mwenzangu Zamani sikutambua, sababu nilikuwa gizani. Leo nina sababu ya kutamka, amenipa uwezo. mwenzangu Wakati wa zamani sikutambua, sababu nilikuwa gizani. Leo nina sababu ya kutamka, amenipa uwezo. simba wa Yuda, Amenipa uwezo. simba wa Yuda, Amenipa uwezo. Yesu wangu, Yesu wangu, Amenipa uwezo. Yesu wangu, Yesu wako, Amenipa uwezo. Yesu wangu, Amenipa uwezo. Yesu wangu, Amenipa uwezo. Yesu, Amenipa uwezo. Yesu, Amenipa uwezo. Amenipa uwezo. Amenipa uwezo. Amenipa uwezo. Asante sana mwanzo mwategereri kurasini yazidi bautebanga najivunia Yesu yani nga nimbwate Yesu yongwe togeria na ego mechando tiye kumbwata nimbwate Yesu yongwe togeria na ego sioni mashida matatizo zikiwa zinanisonga tumaiti kose line ya Airtel ya Beire yanari kutumeka gaiga 0785102102 siju kama line yangu iko sawa 0785102102 0704102102 omutegeri lunga kresi miyo nione kama iko sawa ama namna gani onya kubwata liburio utagete kuburia chisimi chitongo chanda chire kidogo tukishughulikia SMS line 0706102102 ukuli kabo togocha baadaye tuligereria. Hello. Yes, koranga baro na bebwato muchando 0785102102 oyo gwate libori konangana mangana tokucho kwana libori yago kuririka karo kwaririkire ase 0785102102 mimi nitakuwa napitia baadaye. Radio Vunalo bado koranga na bebwato muchando. Anyway, nago tayingombera natwalenge no mheshimiwa Vincent Abuga se studio turaraga magana bera atatu igoro ya siasa yense ya Kenya na monogo si turigereri tuone na kwa namna gani egati magana na mange ndo chenga mheshimiwa Abuga ikira se studio mwabimbu yole akibwakire tunashukuru nyaso toigorera tobukire bya bono toikira. Okay, karibu sana studio mugambi
Kurumo gachete State House tinakora. I want to agree with you. Naende umane mbulinga among us wali bachete State House. Nchuma nyete ntaiti kucha kungainiria State House na chete. Na State House sina chete talibunde talio Ruto. Eno bisienene ye serikali ya Kenya. Abu singanjire kwenda kwa niaba ya abantu babusero. I was there and I want to confirm nganaonaring. Yeah. Okay. So andako mugambi tuzakerega butu litagende tora recipe yote mulitaga ningo naro rogo tegera for the first time nonyo ko gocha butambe utane gukuiwa. Yamana sana ncheno mheshimiwa Vincent Ambuga. Ambuga ndo MCA we ward ya Bugusero. Bugusero kutoka Kitutu Chache South. Na ndio unabutambe ngoteba Bugusero is among as a ward chinene chiri as a county government ya Kisii. Generally as a Kitutu Chache South Bugusero nerenene in terms of Bugare and in terms of voting area kabere after Kitutu Central. Igorende nabontagete kwira libaga so tebangambia mono asoko nganjira ko baiga imambia rero erinde tukwanira mangana rengete constituency ito tukwanira mangana rengete ward ito at the same time tukwanira mangana rengete nsi ito ya Kenya. So nashukuru sana. Karibu sana mheshimiwa. Ono toka ndeste State House. Yes. Ngakisa bali ya State House ya renge ngona mwachete. State House into ajeto a good number. As a Kuru Kisii County, we were more than 45 MCs. Okay. Nominated and elected. Nominated and elected. So no, Bariba Renge elected, we were more than 33 out of 45. Igo toka menda neji nominee, more especially Bariba ODM. Bariba ODM na ba UDA. Also, a team ya executive wakemba to trinity unabono mo county secretary ntu arenge no mo crack we assembly ntu arenge no mo speaker also governor joined us and the main purpose yoko and state House at first we need the korosio wamate between serikali and serikali ya county. Igona bonta ite go dismiss propaganda chinyinge chiagendera undinga nechibesa twajete koi because I believe ngachibesa na ko enda State House nge kunchigo isana abantu bane babugusero. Igo naende una umanyete okwagendre sabali ende yonsi ndagere erotoko batoyo. Igi kinta gete ko confirm ngelingantu aragere State House and at the same time because yene serikali yene yense oigatwara kwa mafuta yo gutwira ni asetwara. Yeah. Okay. Mwaturi bagali ko kwana. Ntwarwete chi proposal chito nande ntwara ukwana 20p. So after twarwete proposal chito we decided to to select monto oyomo akwana on behalf of us. Igona bonta yo tanga the redo majority muske enul muraja na kwane to on behalf ya aba MCA ba Kisii. At the same time kurunyamira speak over na kwane to on behalf ya aba MCA ba Nyamira. Thereafter governor we county ya Kisii na crowned asoko mentrali ka ero kende tuta kwanete. He was speakers to abwate ba kwanete Kuru Kisii County. We were three, there were three. Okay. Yeah. Grupo intangani ya chete State House bakagenda bakaleta chi promise chingamnicho neni mwachire muhaletire chi promise cyo murayibwense cyamagenderero ngakimoro che round ye chi promise chi mwachite ko inchi kolegas Omanyete to sanera mukamu murutaramura until kwa murut. I want to confirm ngekiri twajeto among the proposals to requested I've already seen aba engineer bago ichaga gusi. Unabona aba engineer mbajete ko assess chikilomita mo president ya to acha Nyanjwa Park Streets. Mo president na promise ko tokora 5 kilometers chirami at Nyanjwa. Igo hopefully with the time Park Streets chirichia Nyanjwa chia vere chamara bagusamara for some time we will be experiencing irami in the near future.
Another thing, nkwaroche bachire wa says because we requested because he town ito nenge ya tuare jam. We are expecting through a sumo president or at the moment we request the Prayova a year go cut down from daraja mbili to daraja moja. The other day narochega wanoko genda around Kisi. Karinawa engineer from national government was assessing it is possible. So we also request a pare agurukisi to Kabrong because a pare nenge in most cases kwarichi accident chiko badara jambire. So konyorange gari ko yangire kurugule break e break ye kokora ga igaroche dara jambire kwanyora yaretre kwa banta bange chi accident. So all I want to say ngeringa I promise ngango begarji besa jo expand pare akisi Kabrong. At the same time we promise kunganyi prisons Korea town. Nkwaro jore dibajire bakanyantra the other day. Kotema kuligiri ngobore mu gabore nyantra ga se prison seko ganda mbwisane. So banta bumbare go jaya bosaigo without directions kuro so umo president. Igo after prisons here rule town we expecting a affordable housing jichake kwa gajwa chire especially ye town gatiari. And at the moment the affordable housing ijiga promise about 10,000 units chira gajwa gari. Then automatically wono go reduce tore jam kurwa se una bono mwembe ase una jogo abantu baito banyara konyora se bako menyaragia. At the same time one face ye town na boko nyora nga yarura kanire e town gukina. Ni bintu binde bingi unabona market ya daraja mbili I confirmed ngango to mentalari jibesa about 700 million. Chiaga chechiro erinde to reduce abantu bali bayigire bakona lipara igoro. Baru oroba so asechiro me bakona. Oise ko genda unabona already nyambera already achakire. That's a program from national government. Eyi baru 350 million. Chikwaga cha echiro aiga opposite motion. Irinda bakori biasa bali bagutwero nsali na barubanyora se bakwega mana gukore biasa bare comfortable. Then finally he promised about our stadium. That is Kisi Stadium. He agreed to give us about 600 million. Trosi kano bengia irinde ekwerendelia international stadium. Iranyare koimuki a good number of masabiki barwago ichakuligiri mupira. Okay. Igo with the money more unaona chichiro na promise to comment chibeza unaona nyakoe. So we expecting out of even the viate na kora 3/4 then we are good to go. Okay. Yeah. Umugambi aba MC mbaroro bande bataba bwatekaniti asetaro ya State House bande na temiro sanga na barabo bande buri chinkwana cyabo turiko kwantu mariyeta lakini bakora sababu tabanga ni chinda chenu mwa ile torro tari magendero second to magendero tari kutoka State House korengana na barabo Again tuntagete goteba na chiki goteba nge koko genda bogeni bundu bwensi aise kwa genda umanyete uiketo kenga umuntu ine bangite ngabageni ngocha bare nabageni ko baje nabonyagwa barosere no ene chae obabiriri no emaje banyo erinde ko bakwira namba ira ne lieta libe nga abagithe bakaira na balinchara ntoire tichinda cyabonye nditwire tichinda cyito kanga tinkwane tebinte binaro kwana ige binte binakwana tiangasyo munga chinda twire tororo ni chugo chikuliria abantu baite bintu biranyara ko bakonya. At the same time I want to confirm amafuta yo kwirana naeto and it is my right because pesa chiri naeto tali charuto taxi lia bananji bana bagwagana taxi no ani chengwagana iko tindo chi program egere naeto amafuta and bono ngo boli ndugu yana isiko ga egere toru na bono for example sana matanga kwarenge ekero gosoka na bonyanga abantu babiri batu bana batano bakubwatira ugese nki bataide kuresura basi batageto basere njenga ya magosa ale kiri naje the State House gosero igonje tigande gosero that is it wajita gosero na yo tosere na berigo bono gakyo boge ngokora turu Rwanda gosero kwange besa nga State House na rusi tarimati yangi mwajite gutinirazi no ndaite ko the one kuranjira iko boge chikambeni cha chakira. You know, at the moment the only person to request again that is the president or at the moment nagangu si one kirundi reti go boge obongo bwana mbasarita in the very super
ikire wekenga kichikani mbeni timaiti singwake kura yani iko for now ndaite ko de ukuragera no kunga no gwake kura no ukuragera nigente nga my friend ikiro koja ko gendole parrot box mu gwake kura ngogo de binga bone kire ngaroro ruto gwake kura na endelero iganda ide ugobori hoteli erangere ngia okonyeti ko gendo chikuragera hoteli ere Kisumu then that means era nero what akino mugambire ne muri kora to bo basi matiange no bo bambuyo bono ndaite ugobori ri twe minchire ntogenda state house twensp awe now because ntoka nere ko riyo bosani ko rwase chikabire ichinde na ende kusiga that's we need ko rigeri matiange chikora because already chikure jiro egendo toka nere ko riboni no bosani tukende ko rigo chirogora Bomet torigiyo bosani ko Kericho torigiyo bosani ko Meru torigiyo bosani ko Mombasa torigiyo bosani ko Kisumu oroba otherwise within Kisii eise gotoka ngomondo naro kogenda matiang agenes matiangiri olibono na ene tabwati muchano igotoro chikerenge toro chigose andake no na bantu rakiang korra barenga monchukire onta itego debi nchino representative y'abantu ngise ko chaga kwanga ngabono tindiko genda state house ige minute onta itego discourage no na bantu banemba korugas right now ngise ko gabati ngenda no enkende ko the same people na bago ja kombori ngere to go chore to ga so bisingi wa gore mbago je ko nyora nga onta ko te senjo nta je the state house go for now or I'm expecting na bantu baito bakorugas teni kere to agore rugas ebintu bine mbigo bati mugavana aratina renge kya mukama allow me quote na tebete igatebete iga abantu ba minto ga kintu tigeri kongoria ito to kama to kunya kunywa mabere toga enda seri toruri ito elio tutaramanya gusengo bwa tariri rieme egerere die bwatranie ichiko to mabere tore nyorre kamori akamanya goteba iga toganya wika 2027 litanga ndi kongeri wika agendere kuri kamere na baraibande toganya wika 2027 akamoni akagatoro litanga nekara irurieme kamanya kanenga ngobwata kare rieme gakobwata batu aroko semere kindi bado maritia ko gendere gukama bakameli Kongo mbaka agatoro karibono kanyorre mori bamenya kubwata kari Kongo wete how can you comment on that onta geteko gotebi ekubwate kero muntu nako bige statement ya na chika goteba nga ntora ikanga kichi campaign. That means ngombe go moske Simba agoteba he expecting agoto approach 2027 egotoka nga yanyore mori tera nyoro no yimbetera bwata kwikiri just a minute we expecting egotoka yanyore mori bono na tochako nyekama egotoka already eliete chumbi ekali chinsi yaga bona mabera goretheki igo ekinta itagoteba ngeri personally including umugabano Kisii County nje nagotebi nande no torega nande no chikunginyuri umugabano Kisii will support umuntu mwabo. I can tell you this for free. Igo for now ekitogende togorangiri ngati gatorebereri mugambe. I have a question for you. Yes. Ekara abantu bande bakogenda state house yalia igo bakoburia abantu babo bairoboka lakini ekaro baraimwa rwete gusiga mukagenda naro chama dodo naro che mugavana Simba gatanganitie Raila Odinga mutu nganero bwate script ya ino nero koheresa mangana ino nero koheresa mangana account government na bintu binde. What is that? Liswaring koboli nkwaro chegabana nkwaro che Raila okwana mangana Kisii lakini mbona nero mwabegete mutu. No, the Prime Minister joined us as a meeting aid. Otherwise, takwane ritikendi yonzi kerengete Kisii. The only person okwane tamangana gusi no musike rido majority umugabano Kisii County mo speaker Onyamira then into what representative kuru the clergy that is among abantu be kanisa into what representative kuru sabari mibecha into what representative kuru sabari mibechi kawa kurusi. I can confirm ngaraira takwane tikendi yonzi kerengete abantu ba Kisii. Mora tempo riswali. Yes. No kagerte ngaraira Odinga nato kandiretia mayabu na bagusi. Personally, I can tell you for free ingenomo bwatani we party ya ODM. Oh yes. Lakini as a person, I want to confirm ngomuske Raila
rero iga yare ko bangane ro kuburi chikuranje tingo mwakira. Okay. Reason korutwa so as a broad based government. Muskera ira tarato konya kendi yos. Yeah. Abana bakonye to ko ba No, tali aro to ire State House. State House ya ato choini tior. Ekere tu argo rosi program yoko gendo tali aro to banga. Tali aro angre tunga babi kurga. No. Another thing, ndaite ko boarding abono raira ningaze kisi. Uzi raira inikisi. Okay. So again, tanda ko David raira once aso etali as a broad based. Make it shwanga abantu baye abakuru kwa bagere. Bali bakwa neruga yemo bayigwana. O make it shwanga babegere semermo. O make it shwanga and service delivery ekoena no Nyanza yonzi pia achire rural region. So for that reason to are feeling an interest to a very sidelined. Tikatore iraninse for the meanwhile Torgo sento era liguna ema toronga ali makati galete erinde na into na bora nyore twalire bukire mabe. Iwe kinta etego tebangering what we are trying to do inkeringa na toje tu eminjere serikali erora at the moment na erego tokonya. Before tuige 2027 inga kitoko tebanga matiangi tokwa gere chikura we need kwa ebeli balibaro at the moment kuba ko ire binge na into tigabato ebike erinde torgo sento move forward as a region. Another question. Yes. Raira bono mwachi tenere State House mwaro charia. Aibuno moroche. Is there any day Raila Odinga arabas ko mobilize bantu bese moya Nyanza mataria? Babwate sie abakusi South Nyanza. Hoko igunga siasa ni mchezo chafu. Nago tenga siasa no chumanya siasa ngendo kiegere toiga 20. You surprise ko nyano era iroli mbali ko yogora na rute gas. Nchenago tevi in politics. Ekerere politics, I want to tell you for free. Ekerere politics, wika tuwe araini. Na montu tayo tagete gojikobera asa kolus. Igo ekere toiga 2027 no era iroli unarega tali muriri. Na manyete sa kogenda agojikobera. In the next government geko ba formed next government geko ba formed eto ke no era no ara se serikali igo kamu 2027 bali ukagerete ngabone serikali bago support you will be surprised konyoranga abande barase matiangi abanda barase Ruto and result oyo kubwabe president ngokorariki ngochichare yeah nana kutamba kweta su mutandao ngamanya konyora chi poster ibiri poster yemo ebwata ba MCA we karanstegi agwo tomorero poster yende bwata ba MCA pale State House. Okay. Aba State House ekamanya kulikwanga Ruto CMCS abara segeti bakalikwanga matiangi CMCA yani nga abara segeti mbali bati kali tempata chiti State House abandi mbali bati State House ngamanya konoranga umutandao yoga abantu ba rosiri chiposta chikotebanga aba MCA ba chiti State House abana ba MCA ba one term aba MCA ba ta chiti State House abana ba MCA ba two term. Okay. Bono okay bono kama to kwana iga mbara orobane batakire go feel the weight e ground ko ba chiti State House bono one time go chichite social media le bintu bino naza ba utara. Do you feeling okwenda kweno State House ngochikogera mobe one time ekero ndigereti gankora ganando numonto one time you know abantu nsigete boka nabagusero unole studio gwegura bagusero bakoremeka nganje one time gendo kia muimu nkeringa egasiri banjolete nanyakorre amangi sechigasi banjolete no make sure ngana ba represent abantu babugusero mbaisane getenga najete ko ba represent State House. State House eri una nachi ko tatari ya mundu ine obisiene ne ya serikali obuge onde kwensi aga niri ko gendo including you ige kere najete gali bono lyoli tiganda kuburi wakire mambichira mi une chiga twari kwese tyo nyore je itre bugusero lyoli bono namagoso ndatoke nakore mae ogosemeri kwane ngoringa out of okogenda gweito State House at least tonyore something small okay ko benefit abantu baito bon starinje bieka yare ko banga nagendete State House for my own benefit ryoli kangana ria magosa ari gutoka and they zidi turunga bono njeno mo MC yo out of many ndogende twense State House kwa kujibesa kuroro irenge jaratwe
assuming itwajire State House yongere 50,000 50,000 ingi chikokonya abantu bana baba gusero emu yoko gendore nacho ineti abande erinde ngana barabuke kende gekobagwa na inje toke nongoroteki na inje nonde ngiura takere na egento kenata ukwanira inikitutu chaje South to avera opposition every time opposition yenero ya to factory in terms of service delivery igonta etego sabanga we expect in next time never we expect in next time never ngomonto nkogenda ko kore kwerende nkubwali chikura kurwase party erisiko ne serikali next time mungu sanga mujumbo ndo bwensi okubwa chikura tigaswere serikali me na into tonyaro ko nyuno mugetutu chaje South ntonya ko ba opposition every time ndongeroro na observely akaiga gazeti ya Taifa Leo mwisonde yatebetenga headline yagenga njama za Ruto kuzima Matiang'i. Ine headline ya Taifa Leo gazeti ya mwisonde njama za Ruto kuzima Matiang'i. Na hati konjira oroji nyinge scholars na rode bali gete banta bangaini bali gete bako erese njira muraibuense ya Kenya William Ruto aligeti kulimi Matiang'i. Na achire gotamba kuligere libuya na rode ngeka nakia mangana ege munya Matiang'i achakire kogenda nsi. Na naye kero kuligere mugambi kurwase karanste na bakoranga Matiang'i ochesire nsake. Ameenda chini ya maji sana. Ekara ajetiriria gusi areko genderera ne keruno keria. Ange bintu byabiri lakini ochire nsake. Lero. Timu ya Kenya Kwanza ne nsembo ya Gisusu. Lero ndo tukwana iga kakete baiki ororo. Iko babugate tu atuyuko kwani abantu. Bono korra magana aria empowerment ka chagasira. Tuzene chibesi yake agosinga kiti gotaringa no gukagira tu lakini bono bago jaba bugate kentonga no gutarira abantu mashinani kubakwania ne campaign ire chini ya maji. So na wetaba kwani bana bakoreza bagote banga neba naye Matiang'i wiko obe confused na ndora genda nsake because onyora abantu baba kunyakurangiri guchase mubiso uri ukariuka grupo yentangani yachire yakabere yachire yagatatu yachire yakane yachire bakabara ibachire azo mubiso anaga toma itingi bakwana bacha indene mova magenderero naboko nyaro gwakuro moyo wachire nsake. So can we say Matiang'i uchakire kwa era chingoro again take tangani nataka goteba a very good example oise koligeli wa Munyoro almost every day ngomoratore in news almost every day, so that means is very aggressive as manage campaign jay. The other day we attended a meeting Muske Matiang'i alibuoye eskim MCS Bakisi county bonds, we were there. Tukamukwanira tukamweresa tukamotebinga at the moment right now we doesn't need you here in Gusirand. Tukamote into twekantu bwate every reason yuko kuligeli chikura iko by now we expect torole Matiang'i kale bogere kar western kali chinse chonsi kuja paka Mombasa agende nonye central Kenya ali chikuroro erinde amanya kurwatu aromondo communication, and I think muchando monene Matiang'i minta bwate tarari abantu ba communication by the social media ya era ile completely. So koligi obo president go ikotu ara abantu bagokora communication very smart. Sure. Mangana TikTok, amangana WhatsApp, amangana Facebook, yeah. whether you like it or not. Because abantu mbale chinse mubatanya okora lakini once bagokora ngo yonera Matiang'i okonyoro gwanjira basego. Look at what Gachagua is doing. Gochueta kumera Gachagua TikTok. Have we ever seen Matiang'i TikTok? Baga TikTok baga ndina roche Gachagua watu mukutano TikTok. Una turega, I can tell you for free. We expecting a Matiang'i are very active in politics
As much as we understanding Matiang'i tanya ko ini bor wero mwenye na siasa, lakini bono being the thing anacho inetioro lazima amke. Because you mondo toko deal nera I can tell you for free. Ne schema. He's very smart. Very smart in politics. Bono tigato tige ko ngaino na. Ruto is not a strip. Adigere tiga manyetenga maadui wangu wananipima. Bona abo that is why orocha ko kole mekutano more than 10 in a day. Orocho soro bako myokoro baga. Na indenta itago debisiasa yaboniga. Ubutaka no bonga se chinyomba cy'abantu. Muntu onde bwensi ojiko imuki siringi 200 300 au mongino kalega ari sabu. Otabwa ati chibanda besa gutonda chibanda mukaboyo. I can tell you for free ngomongino ina bara atero muntu ideal man. I went to State House. I witness omo president yo gora meeting unaone kere tu asogete kuruona ko te meeting na bantu ba bechai abarimi more than 500. I'm told baada ukorukuru assembly everybody had something in the pocket. After 2 days na bwate meeting igali na balimu nkwabaroje nkwaroje bakabalimu bako beke byaro chigoro tuta. Lakini nduna baishimwa bakisi county and na mwaro rebije to kolete ngatuta. We went there strictly for development. No nyene kiro mo speak onyamira go temo go tebinga tigato mogo kiko moro ki biara ibere turikata. Tulisema we never came here for that. Na mugambe ngendo kere nataka turikirika iga. Nigo wanchira dire Matiang'i ege muya ni sera sababu. I can tell you for free Matiang'i no yoito lakini need to wake up. Bono ga kinta ito ko boli. Twenzi we are ready to support Matiang'i. But the question is if fact nering antutweka ntowezana we need ko everine chikabire jinde. And among the reasons why we were at the State House mbuye no ena basigisi bali bamanya ki kumba abagusiya bambatu anjite erinde to everine basigisi bakabatu bwatese na into na litoranya ko. But my question is mambo kwane nataka ile gutwara communication working nande basai bamayite gasba gukora mambo kwane ile igoro yamagana yo gutara siko. Why is he not implementing? Tari ni mwamaro siri singa jeno mwachira ali mwamwitira mo. Another thing, which kind of team umuske Matiang'i agotarnero? Which kind of team umuske Matiang'i agotarnero? Okay. Oyise korige wa munyoro at the moment na bwata ba senator bare sitting agotarnero. Na bwata in including abaga bana bare sitting bagotarnero. Besides Kibagendi na Onyonka from Kitutu Jaji South iga mbando kina ende bare sitting out anoro. You know we need to wake up. We need to wake up. Kanga we kirabo ni go ligiri omugaba na ida go seno yo Kericho oligiri omugaba na nonye no yo Rift yo kwerende Northeastern bagaba na babere batatu tukolinde bako mojo ine as function chaye abantu bajage ofira ki omuntu ye network ya yabere. Bantu bane bakora sawa tabanga siasa njira chaka ngegota bwene tiko soka bono lakini ngurigiriria nsemo ya serikali baruba genda takumyoka batukana. Ndi swali ngo boli mwatebere siasa tirajaka. Ngirende mwatobolo linga ngitwaje dokora State House. Onye siasa tirajaka. So that means onye siasa tirajaka kuigato toro before magendo. Ngirende mogotobolo lingi twaje dokora State House. Onye siasa tirajaka. Wacha matakele linkuri na tarasi kakitari ketambe magana majago cha sinjara jobo ikarundu then from there to kwandre kandi yake kutoka na sensemu yende ngao igatia magana ande tubwate mheshimiwa Abuga wacha kutawira sangi mukubona na Kibagendi. Thank you, I will. Magana majago cha sinjara jobo ikarundu Yevuna FM 102.0 Radio Top. Minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna.
omogusini kakasene gosegetwa goichamo bunenchire moyo komobwate sematianga seganga ya yokulige kero kebora ibwensa sobochoria bonne bori bosio mora ibwensi ya Kenya William Ruto baganirie abakenya koba maiso na baraibara ichigo chora sobochoria bonne bori bosio bunenchire moyo kwenyora magenda senchirere yoboikirano nense mugete abarundi baboda boda kurwa sense moyigare bamiriya machika maye kyombegete neto bosombya chipara KNTSA ayemo na anda mangu manchomo tegereri na kwali ngumanya sencherere yobo ikiranu hisato chebono mambianche gongoro kwa Geoffrey Ngongo chitega chaminchoire ni beremaga yachinsa hisato chebono mambia mangana maya sencherere yobo ikiranu oyore neganga yokuligekero kibubunge bwebunge ya kitutu chache no Richard Moebi nigaga ni mogusi goichamo eli kumobwate simatianya seganga ya yokuligekero kibora ibwensa sobochore bonne bolebosio gukwana nemeseite mangana maiya Moebi niga tabiruna matiangi niga itabirune bisako binde kole no mogusi nigarekane kungusana chinga kiaganiri habara ikurwa sorongorwa usi komusira matiangi weterase ogochamo nanne mono komoligeria chikura kurwa sebisa kubinde atebyo mugusi tobegende kamo aba mabo mugusi mbogere tonyore ekero geke twarorire omosike Dr. Fred Matiang'i akorigia kyogo president Kenya ngima ndwataranere kirase Fred Matiang'i bagukwana nkogenda goikoyo batebanga iga tukure tae Fred Matiang'i gorasuka kendo rigikigura sanga na intwe togane totebigwe onya abandu baisiko batebirenga Fred Matiang'i tiakona gotokwanira aga igakurigichikura aga tukurite na tokwa usire ndase yabeta ndwale gokwana nga inturi ndutokurigichikura ndo jaka kurigichikura saba kusiba mintu omugusina nayo kurigichikura naenda maene asoko kwana maene na ndengintongego tangu mugusika Matiang'i chikura ngose no biasini ndutokurigichikura ekaroko kurigichikura mbra koikabu ore yakira yo manyene ekareko yakire kwa mana kwenda isiko gusuma amana gotebia amate ya ito yonsi omuguzi eimoke agenda isiko erigerie Matiang'i chikura tubwaterane chingaki habara ikurwa sorogongorwa gusibaga sene gosegeto goichamo bunenchere moyo komosira Matiang'i oyore neganga yokoligekero kibo governor se county ya Kisii Kevin Nyamari oibo igorigete matuka maiga hekero kibubunga sebunge yanyali bari chache nabo igo ekero kibonogari webungi mensa samatuka maiga ninga machiri mogavana we county ya Kisobo no mosike Paul Simbarati asokungsa maiga seganga yokumobwate Matiang'i ukwana nemeseite mangana mayanya mali niga machiri okosira kumogavana Paul Simbarati kuchase serikali rabisi bono gagotababuna niga koroke bichembe kobwatekana nkelinga homogusini gachiramo kumosira Matiang'i seganga yayo kuliekero kibora ibwense bulebosio Matiang'i noyo ito ntwaba gusibonsi ipinigo tuli maega ya Matiang'i igo ayonye kwamwire nga soko genda na president William Ruto genda ororo no morembe lakini konya kobeka Matiang'i asomunu onte togote inga genteki nketo ile tibya n'abagusi litororo nilibalike ekaro muntu bwate ng'ombe yago neba ne litororo orre ng'ombe yichirani ke ukamuno echirite 20 toko ngya wanche ng'ombe ya abandi ngane yago intuge ntutumanyete nga Matiang'i nere bweka tobwatimi ya Kisii County chinga ke yo agendrete abamenyi kurwa se county Nyamira babori wakoba maisona baraibara chora sobochole bonne boli boseli kwanyora magendra sencherere yobo ikirano ukwana se Kenyaro Kenya isake gotoka se wodi abogichora sebunge ya West Mugiranga se county Nyamira igati yababwatani kurwa se kiombe Kenya isa welfare baganire abantu kurwa se county yokoba maisona baraibara ichore asobochole bonne boli bosibune nchereyemo yo kwenyora magendro asencherere yobo ikirano Wotikara samangana yo yogochora ba raibara kora magendro boikana samatukale bosio moraibwense ya Kenya William Ruto boigoniga bagania ba Kenya koruchinsemo ona nemono kurwa sorogongorwa coast koba maisona baraibara ichora sobocholia bonne boli bosio bunenchere moyo kwenyora magendra sencherere yo boikrano ukwana chinga ki chokora tamagendro ha se chinsemo che county ya Kilifi hanemona sensemo ya jaribu moraibwense nigo hagania ba Kenya koba maisona baraibara chore chinga kia baganire gweyatana kurwa se habarai babwate siasa yokolike kubabagana ni gomura ibwense boigo haimo chirensemo yokwamere serikali
se hukunya kwa moja serikali ankyo na ankyo libage kuruchinga kigochia se serikali kokora bakenya magendro engana boigo yarekane kubate siwamo negati ya barai kurwa sorgongorua coast. Hatutaki siasa ya fitina, hatutaki panganga na porojo. Tunataka kila kiongozi kutoka MCAs wetu, wabunge wetu, magavana, wale waziri na sisi wote tufanye kazi ya kusukuma mambo ya maendeleo mbele. Wananchi ni watu wako na akili. Pale mbele kutakuwa na uchaguzi na watachagua viongozi wenye matendo yao inaonekana. Wale wa kuongea tu porojo mingi na siasa ya bure, simutawazamisha. Wataenda nyumbani. Katika program yetu ya housing hapa Kilifi County, kwa sasa serikali ya Kenya tumetoa shilingi bilioni 18 ya mambo ya affordable housing ya Kilifi County. Manyumba inaendelea kule Kilifi North, inaendelea Kilifi South, tumepanga ya kule Malindi, tumepanga ya kule Rabai. Radio Buna, station ya Chirangu Mamono, Radio Buna, abarari babatobo mani mono, Radio Buna, abarari babatobo mani mono, Radio Buna. Radio Buna 102.0 FM. Ekene kiamangana niko gendete kotekera Radio Buna 102.0 FM elio manyugubuna gwateka koruchinko ngoinye chiense. Ense magete yaba onchore ba boda boda kurwa sense moya igara se sub county ya Samete me county ya Kisii. Basokire na kwimurunganiria machika maya haya bekuwa mone kyombege koligeria hobosombe chipara ke NTSA heli kubwatia chinga kibago kole mirimo yabo yabo tambe ukwana sense meyo ni gobata berbuna machika yo na maya kolende tipabwati chibesa bagochera che sukuru cyo Burundi asekeli bata berbuna abange babo ni kubabwata chipikipiki che banyene na abandi ni kubabwata chipikipiki che makabesa hegento kera babera kongu ikirania machika yo ona ni gobagania serikali na nemono inse kyombege NTSA koligeria nchirera Rusia machika yo unenchire yamo yoko bakonya gose bakonya konyara maigere yo asenchirere yabusa Manche moto konya machika ya moya Rusio ekera ruroro abana boda boda tobe free tokore gazi ito torageri chi family cheito ne chibangwa kurutori chia konye serikali ntora akora imojolinde liragere moto bekera machika makongu etokera bantu tokale boda boda tokale kenya bantu bara liolibe kama chi lakini ntora akora igo tokwe kongera tokongere chinge cheito ne serikali yenyole kurua setole inkie ke moko likurua setole bigito bwate tolikire echinde tolete chijironi aba kungu tubwate abana tubwate ukishukuru tubwita tubwate mahitaji tubwate ukini ebyombe tubwate na machika yakara gojo tokonyanyara na machika na makongo tutubwate pichaloni na kitoko kora tuchakane tumagwa kane stage tumagwa kane kwende driving license school so esa igo serikali tokonya school to radre ya free tra friendly tangan fast ana buna ito abana boda boda bakenyara ko bana no musigo monene ekiagere biashara squeeze byakongire nabo gusharazaga igo mugasogo ite waenda nyomba ne siringi 200 jito konyara koleji no musubati nyomba naga tebe serikali nigo yabanekira boroko bechisemi chaigoro buna nigo gosira wechisemi chire chaigoro nigo korache kogendra gutera konde wensi gotaiyo chinga ke bodi tendete hokurwa makabesa hasechisemi chaigoro egasane kubole bali bonsi babwata makabesa ko yairania mo bisomonene hase kyombege kura makabesa ucha saboro ko bichi university ne chitifete help Geoffrey Monari niga tabirbuna serikali niga saine ko erobele boikira nubuna nchira mo yogotenna masomo ya barako bechi semi chaigoro asachi university mo ne chitifete ogo kwana kwa ningo kogosha maiga ya borakuwa bange korekana batigata sechinga kupatekana nobole meruwe bitokyo hebigo sira masomo asachi university. As we now we are closer to the deadline of the portal, in which the portal will be closed in the next 1 week to come, it will now force me to be discontinued or to take a step for this. Currently we don't have any problem. As we go to second semester, we will have already gotten money through supplementary 2 to cater for any shortfall that now
because we now know the number of students. So we are on track, and we have discussed with Vice Chancellors that if there is money that we have not sent, and we usually have it on our portal, we will be able to, we have given assurance to the universities that that money will be paid, and no student should be asked to go home or not to do exams because HELB or the university's fund has not sent either the loan or scholarship. As a government, we are doing everything possible to ensure that our students who come to the universities are supported by government. And as I continue saying, no student who deserves to be in the university and who needs to be in the university will miss. Chitega chabutokire ni komine ya mama ya chinse sato chabono mambio mwari wa mangana maya sencherere yobo ikiranu kura sigata seniki wa wanjita nambe mokere divuna gonkuru kwa Geoffrey Ngongo kulenda se keke kirbo sengura nandega nkomanya nali ateke kura sebiti beito na kuganira wategari borobia uyo noro mwari wa mangana maya asenchera yobo ikiranu FM Ovuna vuna 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 FM Ovuna vuna 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 FM Ase bibinde bia Ovuna FM Asambatera mayai 102.0 Asambaranga mayai To sese niwe kerengaki Abararia baya Novo semyo kujana mangana maya 102.0 FM Toguna ekeminero umubayino wirituko na Thomas Onguna muriamono talisankwa ubuno bworo umuntu utali gukuna bukombe asoe mugondo neru kuri ndagire nyinge erene ndagira yukamanyete ko nanguru gosemukia noro isankwa choi yaninga tali erene ndagira yukamanyete ko nanguru gosemukia noro lisankwa tote baisankwa yaninga ere nindagira yukamanyete ko nanguru gosisankwa choi asomo bintu buri tukirendo ke Thomas Mbuno monguru yo siseniwa from 2, 3, 4, wonderful. It had to be. He's at it again in a Merseyside derby this time. That is quite something. The boy's a star. One glorious goal. Amangana maja yechikosole ko Radio Vuna. Samedi kwa nego gende tabiano spia sobere to manchomo tekereri ho Radio Vuna 102.0 FM na nebiro binde biyangu kwa na SMS ite chikosole ngomanyibuna tekeri kura sebiti onche konkuru kwa Geoffrey Ngongo kuchaka kurua sensemo hiyo kumyoka homo myoki bwense ya Kenya homo subati Faith Kipyegon nigo hatebere bunani gale no kwe okamono kubatekana na wakolibia sama meranio ya World Athletics Championship agende time ya Tokyo CNC ya Japan aigamega yomo Kenya yo kubwa ke wake gold chimbero chichimita elibwe ya mone chimisa na wigoro maragoba sarrekane to kolibia chinga kimosubati yo o rekane kolibia na nemono gotagwara ense gotagwara sensemo yechi gosoli chense asaba goiria ke ukiaye yakane hanemono ase amatuka bwangoiga musubati ini gata biribuna nare no kwegena buna na chiko endra kolibia kubatekana no gosira gasa ne konyoro kurwa sabati hotelia barekane kogo kibwa nenchera ago kolia sama merani au tigara senseme yo yama mnyoko nane mona sama mnyoka ya korekaneta buigoro marago basimbere chimita helibwe mone chimisano hasaba Kenya bande baikraneta chimberecho ngamo nomo Kenya a serieta neri chepchirichir oyore teli bagalia kane ase chimberecho chechi mita chiri helibwe mone chimisano chingaki boigo halinga mega yomosobati onde omo Kenya Dorika Sewoi
amo na Jessica Hall awirete libagaria kabiri ni gatoko bwatani chinga kimosubatio yo w'imyaka 22 kurwa sense ya Kenya neri chirichira aita libagaria kane mega yo kwira chiritage kaisato chi sekondi 55 nuguta ibere isano chinga kinonya nabo hensi ya Kenya nyorete bibere na nemone world ya gatata samamirane yo hagendete me ya Japan se omo Tokyo Kovekense mayo ya okominyo katika bantorigeria nkoyo na nemone nkoyo ya basubati hasa mameranio ya Sekafa qualifiers chinga ki haigeto mweli meyense ya Kenya bwigoro maragoba heti mukuru wa sense ya Tanzania ya JKT Queens nikobone yarariti ko babanyangongo bamameranio ya CAF Women's Champions Sekafa Zone qualifiers na yoko yengere timu ya Royal Sports kurwa ase finali ya kusali tukimega tiga kasarani ya segole ma sebosa ni timu hiyo ya JKT Queens ya yasoki timu yake kurwa sense ya Kenya Police Bullets ase enjreje penalty chinga kie timu ya tabakalia konyonsania egoli ya mase mabone timu ya kurwa sense ya Tanzania ya nyorili bagalia benali ko sosa mameneo ya Champions League yorgongorwa Africa senko ya bana basubati chinga kira chie kuruke bandera yorgongorwa Africa ya mochase ama mereneyo Wotigana nayo nane monokoligeria se hamachibu ya minovia kombe ke UEFA Champions League bya chagetabe na habu igoro maragoba se gosase timu okura solo gongora boraya igamega ya mamerane yo konyaganyira ira singa kintamba chagetabe na bwigoro seminano obya gosaleti wehe gati ya bone timu ya Benfica yengere tuchugoli satu asebera mone timu ya Qarabag chinga ke timu ya Juventus yanje tumakalia ko yansan chugoli nya senya mone timu ya Borussia Dortmund kurwa sense ne ya abo Germany kurwa sense ya abo Hispania klabu ya Real Madrid ni ogya kengerete klabu ya Marseille chugoli bera semo chinga ke timu ya Tottenham ya yengete timu ya Villarreal gole ya Marseille sanere timu ne ya Atletico Bilbao ekengere chugoli bera sebo sahamani timu ya Arsenal chinga ke timu ya BSV yengere tu amone timu ya Union chugoli sato asemo itukolia lero obunyango kubo wa UEFA Champions League mbochi kogenda koimokia molero motindi chinga kemineno bikagero choko wasali wali tukolia lero chinga ki hetimu ya Olympiacos rajigo bekana biara mone timu ya Pafos gochakera ense mone jitaka merongani sana chiboto kubwa lero chinga ki timu ya Slavia Prague rajigo bekana biara mone timu ya Bordeaux gochakera ense ya mone jitaka merongani sana chiboto kubwa lero ikachinsenye timu ya Ajax Amsterdam kurwa sense ya Netherlands ne chigo bekana biara mone timu ya Inter Milan kurwa sense ya Italia chinga ki timu ya Chelsea kurwa sense ya Bongereza rajigo kolesa bali ochime ya Germany imeyomo cho Munich wachikubeka na biara mone timu ya Bayern Munich timu ya Liverpool ne yariga ne timu ya Atletico Madrid wachakera chinse chinya chinga ke timu ya Paris Saint-Germain erabeka ne biara hamone timu ya Atalanta wachakera chinse nye chobotoko hobwa lero narayi kurwa semese ito ya chigosora sebire biga handa mangene chinse isano ne no sunche kongoro kwa Geoffrey Ngongo na kuganira botegali borubia beautiful something close to genius. He's turned the tie around all by himself. Oyo noro mweli obo mangana mayaye chigosoli kurwa Radio Vuna. Wakulima wa kahawa wanahitaji ujuzi, maarifa na taarifa mbalimbali ili kuongeza mavuno ya kahawa huku wakitumia mbinu za uzalishaji endelevu. Misimu ya kupanda kahawa katika maeneo mbalimbali ni kati ya Machi, Aprili na Septemba, Oktoba. Wakulima wanahitaji kuanza kuandaa ardhi yao miezi mitatu mapema. Jinsi ya kuandaa ardhi: chimba mashimo miezi mitatu kabla ya kupanda. Mashimo ya kupanda yanapaswa kuwa na ukubwa wa futi 2 kwa 2.
Shimo moja hadi lingine linapaswa kupima mita 2 kwa 2 kwa aina mbalimbali kama Ruiru 11, mita 2.7 kwa mita 2.7 kwa Batian. Lundika udongo wa juu na udongo wa chini tofauti. Changanya udongo wa juu na kilo 20 za samadi iliyooza na gramu 100 ya mbolea ya fosfati kama DAP, TSP na SSP. Jaza mchanganyiko kwenye shimo na utumie udongo wa chini kutengeneza ukungu juu ya ardhi. Panda miche kutoka kwenye vitalu vya kahawa vilivyoidhinishwa mara tu mvua zinapoanza kunyesha. Ondoa mfuko wa plastiki kwa uangalifu na uweke mche kwenye ukungu na ujaze ubonyeze kwa nguvu kabla ya kumwagilia mti mchanga. Epuka upandaji wa kina ambao unaweza kuathiri ukuaji. Tandaza shamba la kahawa kwa kufunika udongo na tabaka la mmea kavu kama vile nyasi ya nepi, mahindi, majani ya migomba, ukataji miti na kadhalika. Hii itahifadhi unyevu kwenye udongo, itazuia magugu kukua, joto la wastani la udongo na inapooza utoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Otakondetera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati gwakira ni uzingie kama gwakira ya ne gwakira ni ama yambwa tebakera ngingwa kangara benye ukora mabati ya mai ngai nkonyora mabati ko mabati ayura nyora kuro Uhuru Superstores Limited inchuwa songo marara maya chirora Ebono, eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kufuatirana na Mabati Rolling Mills Waigoire showroom membo ukegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na kuchora mabati uganetie nkone bara mabati ya 28, 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warranty mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kala buna charcoal grey, brick red, tile red, sky blue, chocolate, maroon na yanda mange. Uhuru Superstores Limited Boygo babwatrane na Crown Paints kwene kianko nyorore chirangi cha economy na premium chingia na ende chiko menyenga kientambe chire tayari gotumeka gose na obago kuburukanire gweke kale lioganetie ni mashini ya Crown Paint color mixer. Uhuru Superstores gotoka Uhuru Complex ange na Safaricom Boygo JM Towers ange na Credit Bank Bosongo nebu atabakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagorire gwika chingongo au buna Kisi, Nyamira, Migori na boigo chinsemo chia Transmara goikagesieri kia utarugwakanira kende gionsi. Ake simia se namba 0111161500. Goseba likereri ukaso mutandao info@uhurusuperstores.com. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine noganiti kubwate na kwegoke ne miroberio au eyubwancheta se TV bono enyorere TV kurwe duka ya Diamant Keroka. Diamant Keroka nigeokoretera chitibi che chinganjo chionsi nande chisize au puna chitibi chiri che Sony, Hisense, Samsung na Vision. Inyora Diamant boy gonko ne bare chihuva, subwoofers, guitars, microphones, chichaja chionsi, chi speaker che chinganjo au chikuka, chi microwave, chi mixer, amasasi, chi battery, chi basi, chi flash, chi headphone, chi cable tunes chi stima, chi blow dry, goika horn speakers. Diamant Keroka ne dukembo nande ya chirenkuma. Ajerera bwebwatere TV asirigoliro mobuko korose duka embo ya Diamata. Kore umuchio Keroka tarera Diamati gotoka sebara ya Keroka ichuni opposite nyagitari ya Keroka. Gose bakere simi goetere namba 0748403117. Gose 0711437974. Diamant Keroka na otore naye chinga kichonsi.
Asante sana mwancho motegele kwa gende semo ya diamant kiroko nyare kwenyorera kendi yonse takora kurwara senchire chabena seri kuriria maroko bali kuriria samara liguriria mbutuko senchire ngiyo mwancho motegele so onye kurigite kende otageto kora ka shopping mwancho motegele you are within Keroka. By the way, the ngore sengo tebinga to basa ko gende supermarket yende yonsi onye torai ka diamant supermarket the ngore sengo tebinga liguri bwa toro ne liri samara liguriria mubuko ne banga ne bintu kuchikonia seduka ya genke gende diamant Keroka egotoka Keroka gabu mwancho motegele onyare kubuguri bintase liguri elia marogoba. Anyway, tole ase chinkwana che masemo no mugambi mweshimiwa Vincent Abuga masi ndo mwancho motegele koneki at least nkobeka tole siasa kerario ga halafu tuone vile mambo yanakuwa. Mweshimiwa Abuga iko tualenga se mweshimiwa Matiang'i kwa manyago tupitishanga Matiang'i tararekana mono no nyen social media tararekana mono no nyen ground. Okay, era isa kogenderera kobaiga akireteiga mbako mwako gocha mboko buka kabiri gatoiga na ndachi haraka bo morosu na arose teiga. What will happen? Onataka koteba nganto baise gukora siasa yo gupatisha because toiso gukora siasa yo gupatisha tubu otoracha yo sana unumusi na bonta gete goteba ngaturing nyachae kire asogete ko boli chikura I can confirm ngano ene birogo bya gusi bali ba boli tukuru ase pati eyo eba irete ange mospi so as much as sichinga kichia siasa chitaraika I want to request you muske Matiang'i and I want to hope na what the advisors why one ndutagete acha ko ba active as amana media platforms because media platforms nerego ikira banta bange more especially the young generation basically the Gen Zs na nataka kuwashukuru team Gen Zs because na bure baba endose Matiang'i officially lakini overrate ise kuli no embarabu abange unandu batari kumukwana mono because relax mono again the Gen Zs were expected to ba manyete una Matiang'i agoija ago pick abe active or true igo nariko request ngano siasa terachaka tigato chake komora in many functions more especially our neighbors abasigisi abaraba ikoyo bakamba bagera uchimata erinde na intu gotogo soga isiko kumubwatesi at least seoro how serious we are otherwise toise kogenda ne speed ya guchira at the end of the day abantu baguchikoburu trust sare then finally onta getari ya basani more especially abantu abaiga seniors bara very in politics achake kumove around na baro because I can tell you for free ise gotoka ngana bana siasa ba gusibo ka gutara na baro babiri batato then that means we are not serious ndutagetekerare no egusiga tigatomorore kare na bana siasa bichiri joni jinde no nyina baluya no nyina basigisi no nyina baikoyo erinde tuchake ko feeling at least bono twatwara basani bakumubwate sikorigi chikora no enseita lakini the way is moving around you might be thinking anegero kiboga banaguri because when I want Matiang'i for example I chain one funeral are biega kero kendare no MC go so ndikwensi okuligi chikura bagusiana ende so we need to understanding ekero gutogurigine kia national erinde na intu na bono gusia igani confirm na bona ase ward yane abo gusero na icho tiga ichaje ko bakwani lakini amangane ichikura already into determined ngo mwagere tori chikura ndeni chikura go jagwa kero kera show aorokiri au serious yakore ale na ende natako mo prepare ngo montago deal nere tarairi because yoborai obukorendo nabasigisi nabaro gwikabatake korende kero kyabo pairing in mind ngabasigisi ni numbers na bange utwetani you want to move around na bono more especially omonto kurunga gachagwa monto kurunga Kalonzo babegentege mu guchakira boni kusisi kuri gachagwa ange uno monto daite kwetenera achagwa tango boli ataringa ange otebe ngubuli ale Kalonzo ange uno monto determined nganero goroki okoira and at the moment to wika 2027 nyole nga Matiang'i taliere flag bearer then bono guchakira uno maarufu ya Matiang'i ekwera no gukwera yes and that is it na ndengo sabanga bantu mbangu oti bo
but I need to talk my fact. Okay. Yeah. Ningi moko na kibagende. Na alre moko urutera na ntonde chitari bere sitoiga. Ningi moko na kibagende. Incheri tanga ninjera mu MC obugusero. Yes. Kibagende no mujumbo Kitutu Church South. Gatiga igatinda ateba ngango bonde bujumbe. Lakini at the moment I want to confirm nga kibagende agaite no bujumbe ndagite kuburi. You know na test ya bante birengere sometimes back ngararosie a poster eli kirenga Honorable Vincent Abuga for MP Kitutu Church South. Since then a poster ye the program. Okay. One create the program a career raising because yaba gusera abana buntegemete. Oyogo soga kuruga unga factory. Oisikorgeli at the moment Kitutu Church South aspirants wako boli bojumbe babera bange sana. More especially kuru Kitutu Central. Aso mujumba kuru. Nyankongo elio mujumba ategemete yagereta akabwachikura umusikio kuru kunga Rumumba omonyene ufanisi osokiro tebere ngo boli aro bojumbe. So obvious we can affect kuru Nyankongo. Aso mujumbe kibagende akuru ali Nyabururu ntu abwate competitor ndi kuru kweri kabuga nero already no akoraki no ari yonga even last time basi ndane tenere naende kuringana nebinta unabire kwikira boni gas pochunga eri kiabuga na bagumubwachi kura cha Nyabururu then into bwate the son of Mwando kuru Karfino Mwando nero so kuru Kitutu Central. The other day Cynthia was calling me gontebinga nere nandu bado no akorta that means ichukura cha Botori part of daraja mbiri nere nguchi affect yare. Oise kogenda nyatieko already we have 2 aspirants, that is Maubi oyu wete namba ibere. There is a new candidate also chiro kuruku Vincent Ochoki. Then itoko genda nyakoe ensemo ya kyoge tuare aspirant kurukunga Atisa. Then now we are remaining with Bugusero na Nyako na Bugeka. At the moment nere daraso ki aspirant. One of the moment ya roje a post ya feeling omonto yogo soka it will affect me. That is enjere ya mwesegi no ya jakira gabu. Esegi ya kabere kibagende after ya raising na abegire post yi akagenda chikambi chi ara ko era ali ongincha. Ali ongincha no border ya Kitutu Church South na Homa Bay County, of which ward ya no yakorataki no igete. Kibagende ya gatrinia opponent ya ne mumuro kurukunga Grief Muma ulio boreti akamwendos akamanya kurwa gatebanga abagere na inube kanamo next time mugo nyako bagachikura chino akero mondomino because mubwate numbers na inumora gamba. So again tonta nta igwana netenere ni statement cha enjiringa Bugusero tubwate chikabira wetani sato ntubwate the minority abo barabagere in fact babwate chi pouring station ibire babwate chikura more than 2000 and I want to confirm ngomugere na ro bete namba ibire Bugusero ekere tu ageru chikura last time then ntubwate abaluya na baro bara good number igo kinta ite gotangeringa anafire tingo bichiro Bugusero gutaka gutubaga abaluya nse mukibali abaluya ntubwate bare kaminiambo ntubwate abandi bara ali Nyamondo the other side baukwanekeruya kabisa bare Bugusero babwate kenyurukia abo kabisa unaona kaminiambo the majority na abaluya. So ekinta ite gotenga feeling abagusera abakonyora na atakire kubabeka understanding abonse they belong at Omugusero. Lakini nganyora ngochire ataete ko ba uno muntu kubaga ngabagere bagwenta ko ba independent because ekero gotebya abantu ngana inu beka chikura china maakero muntu yo ino that means yo taete ko divide abantu gente kiti kiangoki. So bonese gie ya cha kaiga kerena ya peni na to kira matanga renge bunya gatanyisiara gotororo nkanyoro mufado rengo or by then father obara a microphone yakamujanda sana because we realizing as I estimate. So I had to make a statement because na roje father kwanga ikanga bate no I've seen mujumbe kibagendi na jichali ese konsi ward yita sakuru kungara gengini na roje na agende te kubabigera estima ege this is a national project ya mangana estima negende te kube why can't you request him also
libaga mukwanga kando je baga father asinyuru kukwana mumuri kwesi ng'abantu abagana baromba disability kwa kwestima because they are part of abantu bagitutu chache South. On the process yekere naji go make that statement abantu bagaka chingobi. Abande bagaboli omuntu noyo nkiata kuborori obujumbe akubori ekero gesinini. I remember by then omo MCO nyakoe no arenge musko yagi. Nero ngederi baga. Lakini after making my statement abantu baganshangiria bagaka chingobi. So again taking gaji kobero mujumbe bya. Kuchakira abu akaigorere segi na inche akamanya kurwa akaminyoka agacha matanga arenge ward yane buke abu. Eso mugaka papa mukadorike muske onchari ari gutindeku agajobo tuko for the first time kibage nditanya goja matanga ward yane utuko lakini for the first time agaja matanga ibutuko akamanya kurwa aga criticize makora oitapi agateba nga onko mukania nga onko murama nga tabwati baiburi oino mujumbo kuambanga na atebire nga onko murama ngere tabwati baibo nga naende na atebire nga na atebete nga bantu babugusero mbaye gwe basari nga naende na atebire nga bono estimate kubeko bugusero ngetige kubekwa ekikobeko nyakwa as a reader inche unabuga ninche ndaite every person olese word ya nabe estima ige kerengo kwana igote minute nga bono nare gukana what is the reason behind yo gukana because after na kande nga stima tebe giro anto mpene vidiki abana be word yane mbaro bago every time ngo bomani ngaki ingi mogora is kumutara ende school abandi na abatebire every time gende school we are ready kuba facilitate no NHS registration iji polytechnic mogende mutreni chikos igonye muntu nare obeiro gusuma kipaombera mangana ya education ninje igo that is why segia jagete and since then I want to confirm ngaro to arasumand yeah igo sekimubwadene ya siasa tutigwati mangana so ni siasa talisegiye chikobi esiasa eroro ko bijiro jitingo munyara turo jera ngo korale gym je nanya okora gym omubero ne omfire tinga mangana ru mutu ono kana isaine ige ine gym ngokora tengo riswali yo mugambi ige kerwe kyobo jumbe ngobo keboli ori kese ntagete mu jumba ati gutwara uwo bati fast okay inche ekero kyobo jumbe ngoja okeboli 2032 erengo ya ne uno mu MCA we ward ya Bugisero I want to confirm sandu babu Bugisero nga ninde determined ko bakoregas as a period ye ntanga ni bangere mirimo for the last 3 years na akoregas no nyetindanye kora kina akoregas ekorekana nintigaliti chi budget ibere uchimutwiga na chiro chingo korande after twegere 2027 na I will request abantu babu Bugisero nga emirimo ntigaliti goikera boni ano ni numunyeroje mware ko nganjira mongeta muyende akabere nkore emirimo ntigaliti ekere na akore emirimo ntigaliti bono mbasabe permission mbatenga kujagera ko na akore emirimo ya Bugisero bono nganjere nkorera abantu bonsi bakitutu jaje South igo ontegete tangani atige kwegosa na njenje kerengoja ko boli chikura nintangaza officially na indembuye pose na begete na taite kora test minds y'abantu ndorenga ki ninki barengereti abantu abange confirmed tuminga aye tutageto ende chitamubere then 2030 tubono na etogojo wagere chiku chikora kwa iba wacha waswazi gase murengete akore atige chisegi chinyinge ari ya raising abagusero bamuagere abantu bagitutu yaje South bamuagere chikura abakore gase mushimi wana koro chumutandao Facebook ko kwane goro chisegi chiri chabete nsemo ya kitu chache North yes naro chiko ko tebanga obegete bicha njerese yiri yarenge ukamanya kubeka kuruguronga if I can quote kitutu cha yani ngaitu agwerete okay kitutu cha South ngaitu agwerete so iwongire ngatirine chisegi chiri yarenge kose bado mwagwete no again tundaite ko confirm ritanga nintwagerete mujumbe chikurwa na chisegi una nate batu amwagere chikura akorera abantu bakitutu are you commenting from the beef side and all comment cross bitina biri byeni mubwata so comment cross no ongo comment as a reader now njuma idero murayo ko represent abantu babugusero no nya na you can confirm in most occasions kwa roro mujumbe ole chisegi everywhere the other day nkwa muroje bumachoke nkwa muroje bumachoke okurwana ingakinere I don't know what happened to Arifa Miruka nkwa murojo ko gendo uchikurwana the other day nkwa muroja ase not Arifa ase barongo ase Miruka nkwa muroje pakotagete ko control omonyene constituency Arifa Miruka ataite ko murari kondo kurukoboko
nkwa moranya liba ali amatanga tongi kibagende gataite koreta fujo amatanga abande akare nyalibari. Recently ngwaroje what happened at Kitutu North ase matanga ngina ungwae ndaite ko gotebinje nare ko baninjo mujumbe kibagende riri chabeti ari konsukuma enare ko ba super enough irinde ngwini ground riuna chabeti achagite konsukuma nare ko irani microphone ina maboka bere samaskani munye bwato kergo cha krabu it could have gone with the ground lakini bona akaoroki nganera ate koroki ngai strong na baba gusukumana ntaite goteba nga korubande twara maskani lakini ngo chagete segi esegi of course njabeti chagete ngero ko mumachari na segi eri kire kwaro je chabeti chagire what he could have done because umuntu maitenere kare so remember nga chabeti nere no mudosio yatagite koroki nga is capable yogo depend ye constituency ai bono ori kiraro je ngoyo beire violent kanga ari ku withdraw amwira neri kondo what is so difficult como tenga ya yonye gwa candidate ngenderi thank you na baga neria mayari kondo yawe so another thing nonya nincho monyane samatanga kibagende na mobilize chikuni oche samatanga with the intention yogo ja kondwan but finally akaria is because yaba gusero na banda toskaine na ande ntwanya okora matanga afujo ground kigasinya igo ikinta etego teba 1 ntunto mojore tiagende agenda chikurwa na chisegi etwa mojore ta represent abantu bakitutu chaje south botambe ngakia mu maima ituko ndio twatwarite fujo ntutu abere tuko twaro mulembe una abantu bakitutu chaje south nto jaga go introduce chi campaign chi chisegi boge tutu because ntorana rego igo I want to request and I want to hash mojumbe achage kuria raising agento kera akia muhimu zaidi no gukora abantu bakitutu chaje south tobege chisegi aside. Another thing for some reasons ngendo kende kiagere naenda kondethera chisegi is because na ara muboriria maswali makeiga about abagusero this were litanga ninga mubori about abakoligas be constituents ngamutebi mujumbe abagusero nere ward yeito ene nase kitutu chaje south lakini ikere nkurigireri chi position yejiga chine ne chobisi chonsi ipi to consider timo gusero no enoyo ninki gekogera guse gwakoretego he never answered me. I expected ending a expiry period ya 2.5 years ikere goja kwera ngoto chenjeria renge at least ya to position ene no enem ekiata korete bono no eninche nga feelinga banta babane babugusero mbara benefit in one way no burai we constituency oise ko jagero mo chairman OCDF akuru alinya tieko is a neighbor to Kitutu Central umu manager we constituency akuru Kitutu Central umu PA oye oko earn more than 180,000 akuru Kitutu Central umu secretary my brother Kiondi we constituency akuru Kitutu Central in charge of care umuntu tereji pare chonsi people Kitutu akuru Kitutu Central oise ko gendo umuntu kurukunga umu driver ko endi gari ya CDF akuru Kitutu Central oise ko gendo monterebo ko endi umujumbe kari gusia akuru Kitutu Central oise ko gendo umuntu kurunga umu driver ko endi umujumbe kari Nairobi akuru Kitutu Central umu advisor that is after mo PA akuru Kitutu Central bono kwamanya kuru kwanyore kirito kwena bugusero nere nene lakini kwanyora nga kirito ko genda una bono nali geto yomo une staff kurwali bogero kurukunga Otieno Masabe Otieno Masabe nero kurenda ofisi ya CDF ali musosho kwanyora nali geto ndo kurunga amusindege okurwa ali Nyamagoma nere ne watchman yali kwerende Kitutu Central yani ni constituency office ite ya musosho kogo jo mondo kurukunga Penina of course ya kurwa ali Nyarere amobete une secretary ali musosho togo jo mondo go dereza radio gorua esto agenda matanga recently nero go baroseri enda echaega ali musosho mondo go ngachare dia sabo kuruka miniambo is a no more enforcement yo muskali we obviously amuso then kwa maguru kwa nyanga no ena banta abo kabegete babo gusero ta balance ti region kwa nyoranga the entire raganga guchirugoro yonsipi ta select the mundo no eno yamo ko genda the entire bigege yonspi bugusero
not even a person who represent as a constituency gari. So a king como buningeringa yare ko banga bono for example ero monyene akuru Gitutu Central. Kakuru Gitutu Central we expect una bono gosene constituency manager gose CDF chairman at least yaru na enkuru bogeka gose nyakoe gose bogusero because yere kakuru esa idea tiga another senior position where the other side. Oisikori linga kia mumaima are korubogeka are kubwathera ni bogusero na bogeko feeling agari ngangeno ene ba ko represent omu manager bwe constituency throughout arwete Gitutu Central in charge of Kera roads arwete Gitutu Central. So that is what I admire kuruka leadership because yabantu bonzi tigaba feeling ambare represented. Another thing inaende tokubona amanga nkwaro na alinde the other day na begete clip kia sende sesa nyenge naro chike itagitari yoko tagagitakie kensanga kiyo rubago kioro omujumbe naye jako gitaji school njetindi kokana nga kugita chi school mbobe lakini inyore unabona chi school jinde njire unabona soko goseri hotero school eliere eramiensem wone kiroko beke wireless instead abana bago concentrate yali gosoma abana babegeta maiso para baligede chigari unachigweta. So that means soro bagoro riru arengo akarusi akabeke wireless chibe sabegete choko gite wireless yeli my brother obuge no nyenkwanya ogara mangana construction you will confirm nga that is abnormal. Unabona very good example eskuru ya Nyamondo chibe saba atumiro kugita ni chibe sira abnormal. Hari bonsi ntuarengenere oyo mo chairman o CDF ntuarengenere interview the other day ali etaya TV. Na moboleti atweresere unabona Nyamondo goikira boni gase twekeri chibesa irenga chi atumekire go kugita. I confirmed agateba mbakora the payment yentangani 1.4 million. Second phase bagakora 2.3 million. Sengenge. Yes. Then nkamuboli now chibesa chi already jaigire 3.7. Can you confirm to us ngoko gito kwa ere bieka gakana ngora goraki nkora eramba bwate that phase yogoja ko umurira ase chiposi chirira undi ngana lichitagwe. So that means ngamuboda at the end of the course koteba ngabono Nyamondo ya ere gogitu iko you meaning mutakuwa umespend around 5 million. Is that what you mean? He confirmed yes. So nkamanya kuronge bodi onye toko gitere sukuru ya mone wire meza at 5 million. Ninki keko gara chibese tutaru jitumia to kore retaining wall at least even one school per constituency. Tokite school ya monye bono mbugusero, tokite yende bogeka, tokite yende Nyakoe, tokite yende Nyatieko, tokite yende Gitutu Central. At least even 5 schools in every financial year. Aso mwaka financial year yamo tuagitaji school isano. Eyende isano. Eyende isano. At the end of 5 years yeko toka tuagitire more than 25 schools. Ne retaining wall because 5 million I can tell you for free oko gite retaining wall yengi kapisa na ndo agabake praza na ndo bekege ita eki ya kapisa. Lakini isa ko genda gali after doing that yes nyenge yo no enege itaga ntobwente kwa gaja matofori kanda akobwate geita keri nkwaro je matofori takora deki tayo alinda gangana alenge so ebalete temenanda bakakongontrene chibao yani emete bakakongontera. So ena feel the reason why na feel tikobori ebinte is because na rengere tinga unless na kwand bantu baito mbago ja kumanya so mujandore bono kurunange tukwana at least abantu bangere kumanya ngaki kumbe bintu mbira tutari kokonyo tutamanyiti nkabori are was about chibesa babegete 2023-2024 budget as a constituency development program. Nkamubori na are mubegete 1.8 million mogo tebanga mwakore chiefs office Bogusero south yani north. Kamubori no nyara konde biso office ya gajire because na nje nataka ko genda nchi konyero bieka ga confirm ngatu abegete chibesa ejo bono mugondo toratuka se asobisi kwa gacho ekageranga mubole the 1.8 million inkire ni mutaji tumiera muragora no mugondo first tumanye ngabono ndubwato mugondo next budget bono mubege chibese kwa gacho obisi bieka gatanga chibese chino gira se budget njira koraki njira tumika of which
process ya budget process ni nyima ese nyongo korati the county assembly tumanye tunatogore budget chibe sonye chetu maguru 2023 2024 echiko ja 2024 2025 the moment mutago jitumia echiko ba reduce ne serikali iko ingi turabegere chibe chinya ko ba reduce ne serikali na into tubwate bintu bitu chandite then income body mbato begerere chibe 3.6 million bagoteba nga chiaga chire dom Cardinal Tunga kamubulie edomu yeturagenda orumambi ande narere na inchora ngorokirinde because na inchi nata konyora because ne ward yani agantebinga wa domu nturakora ngambono turaje tokora so nkinta gete goteba njitimbu atibitena no mujumbe ekinta gete goteba ngas majas na inchi unabuga ngokore mirimo yabo gusero every person nabwate right yo con question ante bingo mweshimwa igente gento keroje budget nki utarage kora oikera boniga budget ye county government era se poto ye county no na no gugu na bokonyore budget ya bugusero gabu osoma ebiega goiga ontagete ko bae task yogo tebonye na inja abo gimbwato muchando genda through poto ya Kisii county government origerie budget ya bugusero gokonyore gentonkero no ene ke montara akora mburu liswali ngindara gekora egento kene nataka ubaeresa ngeringa eroriane is very clear no gokora oversight ngengenju ende merimende onsie gokora within my ward ebe no mu president yogora ebe no mu governor ogora ebe no mu MP ogora nimbwate right yo konye oversight reason ne linga kikendi gyonzi geisa ko bangangia ko rwasenjerere ndonge ninche ngokwana kwa niaba yo mugusero because ebanjore them ba represent eise ko bane paro na bono gorumorio to igo gende nyamatuta bakora bakabeka moro mwavwe nimbwate right yo koboringa epare konyore erengari nkiegora mwanye migete ekabengote then munyare ko igore pare gare una yarenge at least no ichigari chaitana then after mwanye gariri munyare ko beka mara mwe pare yons because ye budget erure neisaine then after mwabekira mara mwe isaine mutare ko tobekira makara batiga iga erinde drainage yabengi yana lie pare tari ko sarikana and then ine right yane ko bori naende goikambori kwa niaba y'abantu babo gusero then another thing kyabo gusero ase budget ya 2023 2024 mbaturi gerete ngamba rose tigetajo nyamatuta at a cost of 450,000 egetajo you understand very well ngegetajo is under county government ebitajo ninje ngoros because jibese to kwa gunechinge ni ntutwangire gorosi getajo na kiaga to kobeke getaja at a cost of 250,000 lakini yare kebekire ngange korenya matuta at a cost of 450,000 bona kinari ko bori you know nyamatuta ekineke nyuru mbanje babe specific batata nyamatuta rari getaje ke karosiri at a cost of 450 na intuto gende to kerore aina ara maswalian igo timbu ati program no mujumbe musigete sana every time na muri ko organize go to kumera na functions lakini yanganjire bintu birengete mu gusero birobi goikambori kwa niaba yo muntu bugusero amangana employment goikakore kwirenda anjira nenga bagusero nabwo abanta ward yenene na intunto tagete share yito no mugusero esengenje izo kobanga ne ward yani constituency manager kurubo gusero umuntu uri musara is over 200,000 eise ko ba akorbo gusera at least no mwana bo muama to sinyire ko gore getabu na bakumura kago etaga na bakonyoro gorire no enonde gosogo bekire no muntu kinyanya chieri we magore lakini abantu bagurwa se ward yane all of them ondeta iyo etani musara siringere 15 ponera to ko mujumbe agori musara almost a million oru Kitutu Central mu manager gori musara 200 oru Kitutu Central mu pio gori musara 186,000 oru Kitutu Central constituency manager na re signatory agregate allowances chigo so kwa ismen pono oru Kitutu yani oru Nyatieko just a border to Kitutu Central ikonta yego tebanga in terms of employment tika consider mangana a region chiwodi chinde na jiro chinchiga neti na jiro chive represented. Okay, namba SMS 0706102102 namba SMS ya MSBF tujaribu saa hii kikataa tuiache. Niweze kusoma comments chile nsemo ya Facebook mwanje mwatekelea subango na inijira ngato nsemo ya Facebook live, nsemo ya YouTube live, nsemo ya TikTok live kabisa mwanje mwatekelea kutocheki mna radio Vuna 102.0 FM. Asinjiri ya bene ndio mambo yanakuwa sawa
tena kabisa 0785102102 abandu chekeka baithu bagutuma makwani otabanganira makoti onyalinda from Nyavisa Nyaivasa with wife Militund Kurodoha Qatar awatabanga weka sito Nyamasibi tuko pamoja kabisa. Good morning from Nyangusu Tractor Stage tuko pamoja. Timanina wafuatilia mjadala sana pamoja kwa nsemo ya kinini niko ndani kwa wakirwa Mosocho na Ondei Meyomuro video wikomo elio tuned in with my kids. Bralington Tamia Dad Robert Nini anasalimia watu Koroborangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo Abana Sheila Matiangi Muranga Mikaye anasikiza radio Vuna Korobobembe Ondei Meyomambingi ya show mpaka omweli tuko na mpaka mwisho nafuatilia show. Okay, ambali wagendeleta kumbwatia Mheshimiwa Buga be kalende ya karami aganjera kuga kogenda mindo gojimino rende. Kuna mwingine hapa kwa mtandao anasema kwamba ya kwenda Ragangalende mbona hujaweka rami hapo kwenda kwenu. Ndagiteko gotebi ini ria othe kwa jebule ine kwenda buone rami iranda national government nere yurende tukunya gusukuma mujumbe gusenera nabekira mitoroji chabetiere ya bwate 64 kilometers yako bekira mujumbe nere na wendera ninse nera egwera mi abeka se constituency ya Gitutu Jeso chari dogo tago tebanga tutam chari dogo tago tebanga Mheshimiwa Buga tutam so neche comment gutama kurigiriga igasinchira jabena so Mheshimiwa Buga nsemo isi mindo chenge kari kumizbf asere ya ronto kunyara kubwata simi nensemo ya SMS igando chenga mpaka likolika oyo bwata libo uri natebali kensemo ya SMS ndobwati biro Mheshimiwa narabwatege kwanga hello Rebi Soboge yes wakira somonene wakira bia Pastor Edwin itangani itirampongeza so Mheshimiwa ne kwa kweli ase kutabanga kutenda kazi naweza mpongeza kwa kazi ambayo anafanya. Okay. Ile ambacho ningeweza kumsii. Wanasema ya kwamba siku zote samaki mmoja akiweza wengine wameoza. Hata jana niliweza kuandika ya kwamba to all leaders they have to check their scorecards. Yes. And also be careful with the people that you contact with them. Some people they can make you at least uweze kuanguka kama uweze kutoka katika ile harakati ya kujulikana ama kupendwa. Mura yona munga tayari mao kwa nini kwa yenda kwa Nairobi nje timbo ati stress. Because adamona ni banyo leto ronto wale kwenda for view. Lakini wende what we will ask you Mheshimiwa Kirina ebintu birabe kitase baje because nje ngora tokanda se erupu ya kwa yenda yachiko panga mangane ye magaira ye binyoro. Nabonda toko tabanga bintu birabe kita side binyara kwa bigo ikirana before 2027. Mangana politics aganye chinga kitiaje eritika consider bagitero and sema kuburi Mheshimiwa magendera bagitero very right. Okay. Jared Mosago tebanga I love the way you articulate issues Mheshimiwa fight for your people Bogusero MS tutam. On Jared Mosendo cheba gendera to kwa nagaiga radio Vuna hello. Yes. Kipindi wadi ya Bogusero. Lakini I'm very happy yesterday ntumura ya ku explain. Naga toko usabara very very honest no. Bono. Njengo mutayitemera uboya nebuya oba kumulito. Because ngo mo igwana no muntu eriteriko kato atakete to goria. Goria bintu bya wadi yao. And I am very happy as I go ko mugambi genda kamubere oborio gochunda no isaini. Thank you. Simia Moelio 0785102102 radio Vuna hello. Ebi. Yes Salome. Mwana minto kurwaiga. Nanda no yaji anza ya maye ne bayana. Yani mwana yo minto tigaji moto nande tu pam. Anda mondo tago pinga. Wende zero video. Thank you. Okay, sawa asante sana. Hey Levis kwa ndili Mheshimiwa Vincent Abuga nero Mheshimiwa Itoko Rwaiga Evangora. Okay, mwingine anasema morning Levis uliza Mheshimiwa Abuga barabara ya kutoka Nyapara Ibere hadi Liama Kunga ataitengeneza lini Juni mbaya tena sana. Mheshimiwa Kwandele yuko nengana yayo mwali. Again tontagete ko iraniritigangira niri swali ryo. Epara Nyapara Ibere paka Liama Kunga ase mwako mutangani epara twaroseti ya kunete Nyanjugoji. Nande uno maete wodi ya Bugusero nengare. So ntoko nyara ko concentrate ase kenyurekamo. Abantu bandi babaise kutuburia maswali nga na uboka bagwagire chikura.
igo nko muri kwesinga now that into akorete parent angani ga onchoke ga kunanya para ibirabo ase budget iga bono togora this time round ya 2025 2026 etutagete gokore pare ya kwana ya nyapara ibere mpaka ria makunga then also no aninche personally pare kogenda buone tindaros because I never want abantu bacha goteba nge rosary ya yere bieka ntuta rosary okay ontagete gokora ngoteba iga yes abagusero ombanjite naende kongokwana kwa niambe abagusero naende onganjite gokwana ibirengereri byane naende ngonye kere ngobo maeno bongokwana obo goche kogera ndusi guchikura yori ninde tayari lakini ngonye kere ngani nkwano maene naende abagusero batware okosemeria zende nitawapigania mpaka dakika ya mwisho igonta getenganiria abantu bonse ba kitutu cha South ya maya mpaka neria abantu babugusera maya naende tusabirane and I've always said nga nainche mwanya abantu asina akora magoso to baise konyoba nga kresi miontebi ndigiontebi I will be able to rectify otherwise asante sana na Mungu awabariki Wancho motegeri no mheshimiwa Vincent Tabu kanchiba kondo komoge buboge then boga bo twin boy nganchira ngotenga goodbye mangana mayago chira senchira yobwenga Yevuna FM 102.0 Radio Talk Minero ayana mangana maya asenjera yowe chete kaipere mega ye chinsa inye chebona mambia mangana maya sencherere yowe kurwa segeta senikia wabwanje tena mbe mokere devuna gunguru kwa Geoffrey Ngongo Kusini kubaga senego segeto kuichamo bunenchere mo hiyo komwate simatienge seganga ya yo kuligero kebora ibwensa sabachoria bonne bole bosya yo bunge okubole bagusi kuichamo no yorne ganga yo kuligero kiyobo bunga se bunge yakitutu chacheno tereja ndimo yabi yo gano magusi kuichamo na kumusira matenge sabachoria bonne bole bosyo chinga kiagania bara ikuru asoro nguru agusi kumubwate si anemo na soko mokonya kuligichikura se bisa kubinde Abananchi kurase kaunti Nyamira baboliwe koba maiso na barabara ichiko chora sobacholi bonne boli bose bunenchere moyo kwanyora magendra sencherere yobo ikirano ukwana se kenyero Kenya isake kutoka se wodi ya bogi chora se bunge ya West Mugirango higati ya babuata ni bekiombe Kenya isa welfare bagani bantu kurase nseme yo koba gose kolinkolia bara ibo ikirano eliwa mayo kubachora asobacholi bonne boli bose bunenchere moyo kwanyora magendra sencherere ngia na sencherere yobwenge chinsa isano boigona sencherere yobwenge ne chinsa isanemo a senchera yoboikarano isane bere chamo gasogongoro kwa Geoffrey Ngongo na kuganira botegali burubia oyo noro mwerio wa mangana maya asenjera yobwenga Yevuna FM Eke Minero Saburi eyemo kebungo kiaye getangani gwekigia kabiri nasesenirie omuntu oria otari gutunya na chingenchu chiabakori amabe gose tari kubwatia chinchera chiabanyabibe gose tari gusanga amona abagochecheria Nyasaye
kurenda amachiko monene nara kumugokia muno na amachika yo nigako yairanirira omubaso na ubutuko saburi eyemo kibungo kiaye getangani gwekigia kabiri nasesenirie omuntu oria otari gutunya na chingenchu cy'abakori amabe wose tari kubwatia chinchira cy'abanyabibe wose tari gusanga amona abagocecere nyasaye kurenda amachiko monene nara kumugokia muno na amachika yo nigako yairanirira omubaso na ubutuko. Yo, rada man. Poa sana man. Umepotea. Kwaje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naweza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia saboro kigwabe university. Na bonchorori ase trolley bags buna, bonia una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bag chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokonerie bintu au buna chiduve amarangeti chi bed sheets emeito ya kirenge nchobuneria ya orthopedic yani emiya somogongo boigonko nya bare chi bed sheets pillows amarangeti ya kirenge ncho chiduve ne bintu binde binge aserigorira muko asensemo ye chianga nkonya bare trousers cha soft na hard khaki suits chishati chi t-shirt dresses ebikoro tubya basubati na basacha ebyuranyora serigorira muko erioruseirie discount. Yako Fashions boigomba bwatabakoreria baya abo bakurwa mahorokererio ase bintu biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche busongo orosage ronde nigoro gotoka abukeroke getaseni kya banyanyimbo muino asa mange twakresimia se namba 0725 372